مثلا بالك جبت كيرا ليه هذا We are about to announce the results. Please let everybody observe silence and listen to the final result. إن شاء الله خير الموضوع. لابد كل الصلوات أيها الله كل الصلوات الهتفان أيها الله. 270 MPs have voted. Abdullahi Yusuf Ahmed Boholi State Ministerial. Abdullahi Yusuf Ahmed 189 votes. Abdullahi Ahmed Atu Todawat Ministerial. Abdullahi Ahmed Atu 79 votes. Two spoiled votes are also being recorded. And because Abdullahi Ahmed Atu, the winner.
Iskaga gaab aan laga wareegay. واحد ودور والله مدحويني waa doornay alxamdulilah madaxweynihii Soomaaliya